bana ngosi singacala nje ngokujulisa siqhudelwandle ngale tournament CPLE ngoba isisita kakhulu CPLE isiphinde sibe namaswati ngoba siyathi sonke ukuthi idlala ichaza lokungakanani kule temidlalo bana ngosi sithi nje asibonga kakhulu emakhosini emhlaba emakhosini elive ukuthi abone kufanele ukuthi lo mdlalo ube khona uphinde uhlangane nalo culture ngoba kuba ibhola uphinde ube culture nje siyakholelwa ukuthi ngekuhamba kwesikhathi kutawufuna ukuthi umntwana ngosi bekasithumela ukuthi singetangente njengalokho ngasho chairman board yaka-NVA siphinde sibonge baka-NVA ngoba ngaphandle kwabo ngabe asikho la siyathi itinto leti njena tibita imali sinake siyibhola sikuthatha lokho njenge-partnership ngoba partnership ifana nomshado ukuthi sesinemshado edlula lesingathi nje iminyaka leshumi ushintshele kumlando la ukuthi cha lo mshado wena vele ungeke phasi unetimbanzi nadima kusho ukuthi ngale ngozi awo tawuthi kuphela lo okanye lo mnyaka wesibili nakulo wesithathu iphinde iqhubeke le tournament siphinde sibonge nawe mntwana ngosi siyathi ukuthi ukhatheka kangakanani ngale midlalo le esinayo la siyathi ke thina ngosi lesisebenza vele thutane nawe uyalusilulele nalapho ufuna usilulele khona nalasiphambuka khona phinde futhi noma ungathi awukho la wena umsebenzi elive ngaphandle sithi nasishaya awusibone ukuthi kusenhlitshweni yakho vele umane ubuye ukuthi awumane ubuye umane ukusebenza uphinze ujike lapha bakangona basuke bakuthuma khona siyasithathele phasi ngoba ngosi siyabonga kakhulu CPLE-ke siyilungisa nje kakhulu ngoba le tournament lena isisita kakhulu thina ekutheni nale talent ngoba le talent siyithola kakhulu la kule tournament le futhi-ke leya namuhla ngosi ngingakuthembisa ukuthi itali ihluke kakhulu kunalawo asemuva le ngoba la maqembu lathi abadonsa la nawawe nje isinyalo usuke umise gwebo la uzosebenza la esebenza ngiyabekisa nje ukuthi ufuna abani la hayi bangadedela emuva ngoba kuhle nje wathi uyobukela le 16 team tournament lesiyendile ngosuka Premier League naka First Division in a competition yamadima noma ngabe udlala nabanye uyakhwica yiko nje sisho ukuthi kutaba lehluke kakhulu lena lesiyakiyo nekusho kwemali ukuthi njengalo shito talent la ngabe ayikafiki ngesikhathi lesingahle njengalo kufika ngoba CPLE ngithi lesifida ngale kusihlalo badlala bebhola lesikholelwa ukuthi yonke le bhola itawubenefita kule tournament ngoba ngathi ukuthi president nawe nje khona ngathi sinayo ugazi ukuthi akasihlalo lesibinako hayi le sitawukhalisa service emaswati ngibala ngosi siphinde-ke sibuke ukuthi kule tournament lena nale culture iyapromotheka nje nge-tourism ngoba sesiyayisibona ukuthi ibhola sesiyayisidlala semo-DSTV so layidlala ibhola ku-DSTV kunomave-ke badlula ko-50 lababukelayo lokusho ukuthi even ama-players ayamaketheka kule tournament lesikiyo nakusho kwemali ukuthi le tournament lena inelithikithi lekuye-Afrika i-team nje lewina le tournament lena iyahamba ye-Afrika lesikholelwako ngakuthi njengalokhu kude kumele kunoma ngangibani kwenzeka lelive kumele umuntu longaqatshangwa kunamaqembu ami lemathanza kakhulu alambe kwethu ngosi kungaba nje nokusho nokuthi le tournament njengalo sishito ukuthi kuyi-partnership i-partnership le siyasithumele nomlayeto kithi sonke nabalandeli bebhola nale bahlete emakhaya ukuthi
ukuthi bese bathinta imali abonjwa bese baphinde bashayela nale tincingo-ke letincingo leti bese nato siya-WhatsApp siyacela ukuthi siyibhola siphinde siwuhambise lo mlayito ukuthi kungathi bantu emaswati cishe onke nje jikelele angabona kufanele ukuthi lento ekuphepha timgcoka ngoba nase silahlekelwa dihlobo tethu akubi mnanzi. So singacela nje ukuthi nanathi sonke sila nabo-PRO kungabe nje ukuthi sikhulumele amaqembu ethu sesiyamkhulumela no-Endleli ngoba sinayo ngalawo magama emibani Nkosi singabonga nje kakhulu ukuthi siphinde sicele nesive sonke semaswati ukuthi lo msebenzi lona siwuthandazele ngoba umsebenzi longaka lona awusiwo omncane kakhulu awusiwo futhi nomalula kakhulu. Singabuka nje ngaloko sikhethi la kepha nasesisebenza la kusetshenziswa khona uyabona ukuthi lo msebenzi lomkhulu kakhulu siyachachatela nje nathi sinelivalo Nkosi ukuthi ngabe utawusebenzela kube yiko kepha-ke siyakholelwa ukuthi njengaloko silapha sibawuthandaza Nkosi wakhe wasithandazele nasemakhaya ukuthi lo msebenzi weNkosi ungaweli etandleni tethu uhambe kahle Nkosi.